Kuruzira Abatuura okutambuza ebintu kuza mu butare okutwara abakazi b'enda omu marwariro n'abaana barikuza mu mashomero byona n'amaino ga ruguru ahabw'embeera mbi ey'enguuto egi. Enguuto ziitu nimbi ahabwo kugira ngu twine omwanya gw'enshozi, so government eza district kuba ari kuzikora enjura yagwa zishuba ziba kubi omu bwira hati tweshanga ngo obuheereza tiburiho kandi twine Kambuga hospital umuhanda gwamazire kufa embeera yatubeera mbi kandi tushira kufuna za basi ziteekaho abasaabazi tukora tutoroku na n'orugweko rwa Nyamiramu rwabere nituyamba narwo gavumenti yacu rukoraje kubanga nk'ebyina watoramu ruri kubi munonga eyije ehike akora se endijo Kanungu ako Gmain niyo kubanza urukuto rura rutakagireyo. Egi ni shortcut kuri hariyo kilometers ku RUKUNGIRI kwika chihi ni kilomita 20. Abatuura nibashaba gavumenti okubateerera koransi tubahwere okutungura amaka gaabo obwo barikutwara ebisharuurwa byabo omu butare. Mungu tushemereye no kutunga amashanyarazi ezi permanent zo rukureba ejo ne ya mutabani wanje nejo ne ya mutabani wanje nogira ngo abuzigwe sente kombe kaje permanent abuzigwe sente zo kutamukwera ndugire kisoro nareba yo hari habi kusinga nenengo mwene tushaba ngo government sitere hubiyambi kuruga mu central tubase kutunga chorus RUKUNGIRI okuraba Kanungu ubwerera birana referral hospital yitu ya Kambuga. Twine enemies eziri kubasa kutuyamba ijuba kwa accessinga chihi ninga RUKUNGIRI aho kandi obwo bwiro bwenyimaho taxi zone zaro ezabire nizijo mu Kanungu buri motoka yabiretaho mu Kanungu ekera bakambuga konkati Kambuga tukasigaza kijya kigwa twine enemies hariho base emwe nayo nerabaho bwe kunzire. Owino Steven district engineer wa district ya Kanungu nazira ngu sente ezirikuhebwa kukora enguuto ninche munonga wagerageranisa n'enguuto ezirikubi enshonga habw'enki enyinja zitakozire. Kambuga Nyabushoro Road, it is a 4.4 kilometers. We intend to do different activities on that road. It is in a bad state. We intend to improve its drainage, do some stone pitching along the damaged road. It is a road located in alluvial soils. It has a very poor soil strata behavior that we need to see that we try improve and make this road passable. Gashakwa Weza Wilfred.